déclic qu'on allait vers quelque chose de très compliqué. Et là, c'est ce qui se passe. Ça fait 15 semaines que ça double toutes les 2-3 semaines. Oui. C'est beaucoup plus lent. Mais 15 semaines, prenez 2, 4, 8, 16, 32, je peux commencer à continuer jusqu'à pas mal de multiples de 2, et ça devient quelque chose de complètement ingérable. Là, c'est incontrôlable. Pas encore. On peut prendre des mesures, mais chaque fois qu'il y a une petite variation, et sur la région parisienne, les variations en pourcentage ne sont pas énormes, mais maintenant c'est des milliers de nouveaux malades et des dizaines d'arrivées vers les urgences. Et parmi les mesures restrictives, en effet, il y a le couvre-feu qui concerne de plus en plus de Français, hein, je le disais. 2/3 des Français concernés à partir de minuit. Le Vaucluse bascule, y compris donc Avignon, ville de théâtre, ville du festival, annulée cet été et reprogrammée en quelque sorte cette semaine. Vous allez nous expliquer ça, Paul Gély. Est-ce qu'il y a toujours spectacle ce soir ou pas? Jacques Bourdin, ce matin. Je pense que tout est sur la table. Tout Général, est possible. général, Peut-être pas. j'espère pas parce qu'on fait tout Oui. pour l'éviter. Oui. Local, ça ferait partie des options. Le territoire dit qu'il a pratiquement 130 millions de retombées économiques, donc ils ne verront pas cette année. Une seconde annulation nous mettrait extrêmement en péril. Le festival a une économie qui est... Ya Latif, de bon matin, Covid-19, les arrestations, les kidnappings, fiche S. Ya Latif. راد شويه شويه قهوه ديجا. يا لطيف. هذا شويه في القهوه. هذاك بيان. اجتماعية ذات سيادة ضمن إطار المبادئ الإسلامية. تو شوف صا. هيا ضحكتين. جيكنا لا غنتنا في الدولة المدنية ماشي عسكرية، نو سيلمون وين المدنية كاع العسكرية رانا الإسلامية. تستدير تو شوف عينك منين بغا. لهم يوم 1 نوفمبر أننا دسترنا بيان 1 نوفمبر لأول مرة منذ الاستقلال، واللي ما عجبوش الحال يبدل البلاد. عطاتي لامير. اللي ما عجبوش الحال تسمى مبغي تاخوه. ها مبغي تاخوه. والله tu me fais penser à 2 personnes. هاي مثلا il me fait penser à 2 personnes. يون قرناس عمار بن يونس اللي عهد فرعون واحد نعم فرعون إلا هذا شو دينا هاي مثلا إلنا ياش أنا تعرفوه هو السي عبد العزيز بوتفليقة ونعلبوا اللي ما يحبناش. وكاش مقلادي العهد فرعون كالك زاني بليتا تروازونا 80 كان ميم با ازداد مثلا الا يسمي عمران بن يونس يواي ذا مران يفان يويس يرنو ذا مران يفان يومس نغا هات ذا مران البن يويس يبا ثلاث شاك ديني غير يركا يتشال ذي الحبس ثورا غايدود لذاك يقار لكن قارن ينعلبو لما يحلبنيش. ساتوا ثورا غتحلبط الببل ماشي الببل انا كيحلبن اماران ايفانيوس ماذا هو السين قرناس شد لي بن جديده لي بوتش توري بيريمي وشد لي بن قديم ينايك البلاد اللي ما عندوش مشاكل ماشي بلاد والحمد لله لبلادنا ما عندوش مشاكل اي باس واش اكزاكتومون لا ميم شوز هي مثلا ثورا داك الدنيا البنادم اللي ما عجبوش الحال ماشي بنادم دابري يكون هو الحمد لله البنادم نتاعنا ما عجبوش الحال. نعم باغ اكزومبل البلاد اللي ما عجبوش الحال ماشي بلاد والحمد لله البلاد نتاعنا ما عجبوش الحال. اي سي كوا لا سوليسيون هي سي كوا لا سوليسيون تروحهم نكونين نادا تروحهم ما توقنا تروحهم الدينا كان تفريد الديت لي فرونتيير ما دير كازين جو كان الدين لي فرونتيير لكن نقارن لي فرونتيير راك تمورا 48 heures أدفني منسن واحد سن أدفني منسن مالورو وشفنا رونا حقرن وشفنا رونا رقمن وشفنا رونا خفشن وشفنا رونا يرنا الحبس هذوين مالورو هذا مين نغن بوغارسن نغن سويسي دين نغن عن حراقة نغن جو نسي با إبا تروحو مالا أوكي نكون نروح عليه أون فاس ديبرويي أنا تنكيت با لي فيزا تقول ما خليت تفكر لي فرونتيير تقول ما تلدي داكور يا با تسوسي.
Bonjour et bonsoir tout le monde. Ce message s'adresse à tous les pays du monde, à partir du Maroc en passant par le Niger jusqu'à l'Australie, sans distinction de langue ni de religion. D'ailleurs, nous, on parle toutes les langues et on est ouvert à toutes les religions. Il n'y a pas de souci. Quelque part en Algérie, il y a un peuple qui s'appelle les Algériens. Il y a 40 millions d'Algériens, si ce n'est pas plus. Et maintenant, mes chers, le monde entier, on cherche un pays adoptif. Voilà, pour 40 millions d'Algériens. Exactement. C'est un peuple martyr, c'est un peuple démocratique, populaire, et c'est un peuple magnifique, et c'est un peuple champion d'Afrique, son Rabah Madjar. Oula, c'est un peuple martyr. Et bientôt, normalement, il sera prix Nobel de la paix. Alors, s'il vous plaît, à tous les pays du monde, tu vas adopter un prix Nobel de la paix. S'il vous plaît, tu vas adopter un futur prix Nobel de la paix.